Angumbuhangu latam ni miriyehu karito na pulong na paromunda lalu iyana rukuna manundu welingla yahakial kawudu hakampulhau dalar hakampulupatu lupalan dalar 25 napapatandanda yedu yaka nandalar hakampulhiwa pawana napa kuwanja eti bidi dangu kanandin bidi da eti da nyuda dama pakalatu watu napa kupitiha kupahilunja eti makaradaku layunga angumpuhang bulatami miriyehu karito naserdadu hama na anak bandilu napa pinda atau napa tendisu nama kawurung kunduhu atau dengan dondandia nuna yedu yaka nahakatipu luluk na ludu serdadu na pakara na iiwan fals na tauludu na patanda tau dangu la Indonesia na ludu nuna iiwan fals buhang nanya papatakanya ruku na serdadu nama manundu palaku ya na pareta na kapalana nyuda hamadunaka na anapan dilu ya kapandangi ya na kundu dan nandondan dia panak pakawurung na puwuku nai ala na kaunggul kada menundu tapi nda pahama ang naserdadu kawai yanan dana muda kanadu na tahu dana hama anya na anak bandit kawai na mandeningu papadana ang pawukuna wialing lakawungana na tahu madapat ikanya nduma panapadanya tangningu na pawukuna ia batunano na pamayahal waanya tapi pamalangu ya ang buhang hulatam ni biriyehu karito nakabungkur ihirai napaitanya buanda bada daluri da naman dia manundu hanggang lay ala ririhi napambada tuli hula hurat matua panapangitaya na ihira itu kaunggur na malawang mo lay ala nyuda dapat kawatu hada ieti numa pada lawannya di ala malangu e kauna di ala de kapala na makarau ieti geke hama pawatu buna ieti da tau ihirain Yi ala dengan namu nanja ririhi Yi ala na wanja eti kananding pili ieti angungahu nama menundu angumbuhang gulatami miriyehu karito na hamune ala nuna kesempatan pili dumanda nyuta kataluri menundu nahamu nai ala wana kaluang kanda nyuta kataluri manundu ruku ata pamalangu lay ala manundu di hukung ayah duma nakapunggur tapi kesempatan duma luri lapanamong na di ala mata kata kanandinya yana ang kata palaku yala luri na hulod-hulodo amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.